result kan ei tai kan puang ngo kan in ring tlang em le nei pui le I mate atu ve ve po hi pakhan ani se an thiam em ani kan ti to kha van te le nei pui let's say Mizo Idol season riat na Mizo Idol 2 Emmanuel and result kan ei tai kan puang ngo kan in ring tlang em le nei pui le I mate atu ve ve po hi pakhan ani se an thiam em ani kan ti to kha van te le nei pui let's say Mizo Idol season riat na Mizo Idol 2 Emmanuel